Povodom Dana državnosti, Akademija Plus organizuje niz događaja koji će obilježiti ovaj svijetli dan crnogorske istorije, a sa nama ovog jutra su predsjednik Akademije Plus, Penja Pulito Petrović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I gost Akademije Plus, predsjednik organizacije Crnogorski elektori Srbije, gospodin Mihajlo Miletić. Dobro jutro i vama. Dobro jutro i srećan praznik svim građanima Crne Gore. Hvala puno. Evo, Mihajlo, mi smo se i prošle godine družili i također pričali o prazniku i položaju Crnogoraca u Srbiji, posebno Vojvodini. Evo, vi ste predsjednik ove organizacije. Da odmah na početku kažemo kako vi doživljavate praznik i kakav je položaj Crnogoraca u Vojvodini i Srbiji. Pa prvo, ovaj praznik je to i naš praznik svih Crnogoraca, koji gde god da su, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu. A to je jedan veliki dan, u stvari najznačajniji, jedan od najznačajnijih dana za sve Crnogorci i Crnu Goru kao državu. Obeležava se i u Srbiji i mi imamo, sad zavisno gde su koja udruženja, obeležavaju se na razne od crnogorskih večeri do svečanih akademija. Iz godine u godinu to je malo drugačije, do nekih koncerata. Uglavnom se obeležava i u Srbiji. Ko smo mi? U stvari, mi smo organizacija Element, Crnogorski elektori Srbije. Organizacija sama je nastala od elektora. Ko su elektori? To je isto interesantno. Ima, šta su to elektori? Ko su elektori? Ko su? U stvari, kod nas se za Nacionalni savjet nacionalne manjine je indirektni princip biranja i da biste uopšte bili, morate postati elektor. Da biste postali elektor, treba 50 ljudi od nacionalne zajednice kod nas Crnogoraca, kod svake druge drugačije, da vam se potpiše, da ode kod notara, da da podršku, da vam notar overi, da odete u matične knjige, da se upišete u poseban birački spisak, znači zahtevna je procedura i sa takvih 50 potpisa vi postajete elektor. I na taj način predstavljate tu grupu od 50 ljudi i vi ih predstavljate na elektorskoj skupštini da se bira nacionalni savjet. I zato postoje u stvari elektori. Zašto smo mi napravili organizaciju Crnogorski elektori? Zato što smo Element, zato što nacionalni savjet koji je izabran ne bavi se onim poslovima koji je predviđeno zakonom. Mi samo u stvari tražimo da se poštuju zakoni naše države Srbije, pošto smo mi građani Republike Srbije, ali smo Crnogorci nacionalno, i naša je matična država Crna Gora i nacionalno se izjašnjavamo kao Crnogorci. Mi samo tražimo da se poštuju ti zakoni i da u nacionalnom savjetu sede Crnogorci, da budu Crnogorci, jer to je zakon Srbije. Znači, u zakonu Srbije mogu samo ti ljudi da budu u tom nacionalnom savjetu da predstavljaju i zna se tačno čime mogu da se bave. Po zakonu, nacionalni savjet može da se bavi kulturom, očuvanjem običaja, identiteta, jezika naroda kome pripadaju. Međutim, naš nacionalni savjet je potpuno ispolitizovan, ovo je već sad drugi saziv, potpuno ispolitizovan. Najveći broj udruženja je bojkotovalo te izbore za nacionalni savjet, jer smatralo se da nema prilike uopšte da ulazite u jednu borbu sa nekom političkom mašinerijom koja ispotpisuje za 3 dana, koja je u stanju da dovede 400 autobusa, videli ste, jer ti ljudi imaju stranačku mašineriju koja to odrađuje. I jako je bilo teško ući u takav i onda su ljudi videli, pa to nije fair. Ne fair da su oni barem Crnogorci, nego ljudi koji nisu Crnogorci tu. Ono što ću vam reći da, na primjer, predsjednik Nacionalnog savjeta sa govornice Skupštine Srbije, gde smo imali skupštinu, je pozdravio ljude, braću i sestru Srbi. Veličao, ne znam, koga treba da veliča, a koga on misli da treba veliča, a sve najgore o matičnoj državi. Znači, potpuno se bavio politikom. Nacionalni savjet ne sme da se bavi politikom. Druga stvar, ako si Srbin, onda ne možeš da sediš u Nacionalnom savjetu crnogorskom. Po zakonu. Mi samo tražimo praktično da se poštuje zakon. Mi svi doživljavamo Srbiju kao svoju zemlju. Koliko je, ona je naša, koliko je i srpska i bilo koja druga. Znači, ljudima koje građani su svi, mi smo građani Srbije, ali to je naša zemlja. Želimo da bude uređena, da se poštuju sva prava i način na koji nije radio Nacionalni savjet nas jednostavno naterao. Zašto? Da osnovimo svoju organizaciju, znači svi elektori, nas 40-ak koji su bili i koji su osnovali, na primjer, Nacionalni savjet. Prvi predsjednik Nacionalnog savjeta, gospodin Ratko Šoć, vaš rođeni Cetinjanin, on je bio naš prvi predsjednik.
Znači, to smo osnovali. Zašto smo ga osnovali? Osnovali smo da bi se bavi institucionalnom borbom i položajem crnogorske nacionalne zajednice u Srbiji. Jer se naš nacionalni savjet time ne bavi. Ne bavi se, ne reaguje, ne znam, oni imaju hvalospeve, saopštenje politička o Podgoričkoj skupštini o 18. godini, što potpuno nema veze sa tim. Takav rad nacionalnog savjeta je doveo već jednog drugog mandata da ne reaguju kod stvari koje treba da reaguju. Znači, kada treba se odreaguje, kada ministar kaže da kogod je Crnogorac neće biti, taj prošli ministar zdravlja rekao kogod je Crnogorac, priča Crnogorac, taj neće biti u sistemu zdravstva. Zamislite kad vi ćutite na takvu jednu izjavu, da se ćuti na izjave koje su katastrofalne. Nacionalni savjet tu ništa ne radi, a da ne kažem da ne radi na promovisanju nekih lepih stvari koje su naše crnogorske, identitetske i da naš je zadatak da stvaramo dobre odnose između, jer mi želimo najbolje odnose između dva najbliža naroda i dve države koje su tradicionalno bi trebale budu najbliže i jedna uz drugu. Evo, to nam je nešto što kažem što nam je na srcu. To je dakle jedan od problema sa čime se još suočavate kada je u pitanju položaj Crnogoraca u Srbiji? Prvo što ne možemo institucionalno da se borimo za svoj položaj. Znači, neko mi drugi sedi u tom i ne dozvoljavam da radite na tome. I sada kada to godinama radite kontra i ja ću vam odmah biti otvoren i reći. I to treba ljudi u Crnoj Gori da znaju. Znači, Srbi i Crnogorci nemaju problem čak ni u Srbiji. Verujte mi, ja sam Crnogorac sa mojim prijateljima Srbima, ja volim, obožavam moju zemlju Srbiju tamo, kao što ja ako volim i srce mi je puno u Crnoj Gori. Mi nemamo problem s njim. Problem pravi, izazivaju problemi ljudi koji su, kao i moji, došli iz Crne Gore, ali oni se izjašnjavaju kao Srbi i oni su veći Srbi od Srba. I vi nemate u Srbiji problem sa Srbima, nego ljudima koji su poreklom iz Crne Gore i oni da bi se dokazivali, to su ljudi koji negiraju crnogorsku naciju, negiraju Crnu Goru uopšte kao državu, oni zamišljaju delom svoje teritorije. Verujte mi, znači to nemate sa pravi Srbin i pravi nikada ne bi uradio nešto što je uradio vaš gradonačelnik ovde u Nikšiću, onakav jedan sramni čin koji evo i sada ću iskoristiti priliku, to je čin nekulture, znači to je čin nekulture nezabeležen, ja mislim, to se nije dešavalo, ne znam gde, to boli. Ja ne znam kako vas boli to tamo. A imate ljude koji su isto poreklom iz Crne Gore, koji to veličaju takav čin u Srbiji. Znači, to nećete čuti ni od tamo bilo koga u Srbiji, ni od Srbina, od Šumadinca, Vojvođana, koga god hoćete koji je pravi. Ne, nego samo od ovih koji su došli iz Crne Gore, a onda oni hoće da su... I ja uopšte ne znam da li njih niko to ni, verujte mi, niti ih da to tera, niti ima, mislim da nema potrebe. Oni su uzrok loših odnosa. I Srbije i Crne Gore, i opšte samih Srba i Crnogoraca, to mi nemamo, kažem. Mislim da su to uzrok, takvi ljudi su uzroki u Crnoj Gori. Ali mi smo ovde nekim lepšim temama, pa ću ja... Dobro, eto, o tome ćemo svakako nekom drugom prilikom pričati. Vidimo da je dosta problema, ali evo, kao što ste kazali, da malo pomenu ove ljepše teme. Dakle, program Akademije Plus povodom obilježavanja 13. jula, najsvetlijeg dana u crnogorskoj istoriji. Penja Polito, šta ste vi pripremili? I evo, i da to prokomentarišemo i dolazak gospodina Miletića kod vas. Prvo da pozdravljam sve vas i gledalce i da sinoć na ljetnoj pozornici gdje je obilježen dan, veliki dan za Crnu Goru, imam jednu priču kad je Cetinje trebalo da dobije orden narodnog heroja. Bila je velika polemika ko će da ga primi. I gospodin iz Cetinjske kafane koji da komentar kaže pa lako se to rešava. Cetinje je osvojila puška. Tako da je na Novom Kršu orden narodnog heroja primila puška. To znači da mi nikad nećemo, to se sinoć pokazalo ispod Orlova Krša, da mi nikad nećemo popuštiti, niti će se predati Crna Gora. Žao mi je što naš član Akademije Plus, mi smo bili u maju, pripremali se za ovaj događaj i pokušali smo kroz sva sela i gradove Vojvodine smo obišli od Lovćenca, Feketića, Kule, bili smo i za Kikindu, Vrbas, znači obišli smo kompletnu Vojvodinu za 12 dana. Bačko Dobro Polje si zaboravio. Htio sam da posebno dam
jedan prema Bačkom Dobrom polju, jer takvu energiju koju ti momci imaju tamo je za poštovanje. Mi smo ih doveli i poenta je da smo obišli i bili smo u kuću našeg najvećeg živog slikara Šutana Ratka Šoca. Zadivljujuće, kad ja, Cetinjanin, pođem i razgovaram sa njim, ne mogu da izađem. Malo nam jedan dan. Znači, svaku noć oni prespavaju u Crnoj Gori. Znači, od Durmitora, Pive, Ratka Šoća, od Dubove. I mi smo napravili jednu priču da su vrata Cetinja otvorena i naši prijatelji i oni su došli u jednom velikom broju i sinoć su ih pozdravili na ljetnoj pozornici. Mi smo napravili program da obilježavamo kulturu i događaje od 19. do 45. godine. Što znači 19. godine? 19. godina je bilo, mi smo porobljeni od vojske i od kao sila pobjednice i dobili smo velike probleme što je srpska žandarmerija ušla u naša sela, u naše gradove i ljudi koji se nisu politički slagali sa tom stvarnošću koja se tada desilo, ili su morali da budu porobljeni, ili su morali da idu u brda, to su znači komiti, ili su morali da napušte zemlju. Naši ljudi su otišli u Italiju i bili su geto. Tema razgovora će biti Savo Mašanov Petrović, koji je bio u fazi u diplomatiji i cijelo vrijeme od 19. do 24. godine proveo boreći se da obezbedi uslove u Gajetu našima Crnogorcima. Pola tih ljudi nikad se nije vratilo, otišlo iz Argentinu, a tužna je stvar što tako mlad političar zaboravio na svoje zdravlje i kad ga je majka, koja je iz građana rodom od Bajkovića, otišla da ga vidi i on je izveo u Vatikan, prije je došao glas u građane da je Savo Mašanov umro nego što je Slađo majka došla u građane. Mi ćemo iz knjige Novaka Hadžića da iznesemo nepoznanice, jer naša djeca, naši ljudi su zaboravili da priču o takvim ljudima kao što je od 19. borci za nezavisnu Crnu Goru od 19. do 39. godine. Onda imamo situaciju da su naši djedovi koji su bili u prve balkanske ratove, koji su išli na sve bojišta, a osobito i teško palo Bregalnica, jer su došli neporaženi, oni su pobjedili na Bregalnicu, ali su došli poraženi moralno. I moj džed Stevan, koji ja zapamtio to, nisam prenizno sam ja to zapamtio, rekao kako ne pogidoh na Skadarno, pođoh na tu Bregalnicu. Onda dolazimo tu priču da su oni uveli 41. godina, znači imam jedan, znači stalno grabim podatke, da je moj džed umro na Petrovdan 41. godine. I taj govor koji je držao Gajo Vojvodić je bio jurišni govor i ovih dani, znači 13., 14., 15. Znači imamo sad 41. godinu, označavamo da je prva puška pukla na Virpazar, Čevo, da je na današnji dan pripremano da se na Košćele napravi jedan napad na talijansku kolonu i on se desio između 14. i 15. To je jedina svijetla tačka u Evropu zapisano da tog dana nikakva puška nije pukla, niti je niko rađen, a Ljubotinjani u pomoć ostalih sela u okolinu su u noći između 14. i 15. zaustavili 800 naoružani kolonu fašista. Njih 48 su uhapsili preko 650 živih, 150 ubijenih i nešto ranjenih, znači od 800. Ujutro, kad je osvanulo, kad je narod Riječke nahije izašao da vidi što se tu desilo, taj vođa, kapetan, se izvršio samoubistvo kad je vidio da tako mali broj ljudi je napravio tako veliki događaj. Dobro, to će se sve pomenuti tako u ovom programu. Jeste. Konkretnije, dakle, šta će program sve podrazumijevati? Program je planiran ovako, da će naši glumci koji smo pripremili iz arhive iznijeti događaje o čemu sam ja govorio, da će krenuti u 20 sati, da će prva faza biti da opišemo
o ovim ljudima do 19. godine, onda da naši ponositi narodni heroji, prvi narodni heroj Đuro Petrović, tu je Filip Bajković, tu je Đani Popović, tu je Jovan Vučković, tu je veliki komandant sa Neretve, vojnik iz čelnog stroja, u velikom Peru Četkoviću, u Lovčevskom partizanskom odredu, kako su ti ljudi krećali, koji su im putevi bili, a uz to će da prate muzički naši prijatelji, tu je Petar Vujačić, tu je Mićo Popović, tako da ćemo sa tim pjesmama iz toga vremena, iz toga kraja da obilježimo taj dan, a onda kad se sve to bude završilo i ukus koji dolazi nam iz Vojvodine, znači mi smo pozvali goste da nam dođu i Vojvođani, naši Crnogorci koji smo obišli, svako je donio svoj i svoje trpeze i svoje bašte, donio je svoj proizvod koji će taj dan biti vojvođanska daska. Tako da, ne samo što su oni došli danas gosti naši, oni su došli gosti Cetinja, oni su gosti Crne Gore, danas smo širimo. Mi danas idemo sa njima na Vranjinu, onda ćemo sa prijateljima da obiđu kompletno bazen Skadarskog jezera, nacionalni park, znači da obiđemo, da nam prijatelji iz Kutjeva su nam već izašli su sred, da probamo graševinu, a onda vranac iz Crmice, specijaliteti koji su došli iz Vojvodine, da bude večeras na trpezu. Sutra ujutro lagano da izađu, znači da svoju zastavu prekaleme na vrh Lovćena, idu u posjeti mauzoleju i sutra večer je veličanstveni događaj na prostoru Stare Crne Gore. Mi smo domaćini u ime Akademije Plus i iznenađenje držimo ih u tajnosti. Mi smo u maju na pomoć Mihaila i prijatelja njegovih snimili jedan veliki i dobri materijal o Šutanu Ratku Šoću. To nam može reći gospodin Miletić, dakle film o Šutanu Šoću. Jeste, moram reći da je to jedan projekat koji ćemo realizovati, jedan deo naše aktivnosti koja je uprava za saradnju sa dijasporom i iseljenicima vlade Crne Gore nam je pomogla finansijski i jedan taj segment je film o najvećem ili živom slikaru crnogorskom. Film se zove Da vjetar ne odnese. Imat ćete priliku da ga vidite i pustit ćemo ga da javnost to. Inače, moram mog prijatelja Penju da kažem, ti baš, pošto mi radimo, imat ćemo i prezentaciju vojvođanske kuhinje, pošto Vojvodina je jedna multietnička sredina. I tu su se brakovi mešali, veliki broj, 20 i nešto nacija imate veliki broj mešovitih brakova, tako da se kultura mešala, a mešala se i kultura jela, ishrane. Tako da ćemo imati priliku da ih počastimo s našim vojvođanskim. I to nije baš penja ono što ide na dasku, to i baš ne može iz bašte da se ubere, to uglavnom mora da se proizvede. Tako da će imati priliku da probaju neki slovački kulen, na primjer, koji je tamo jako dobar, koji je brendiran i zaštićen u Europskoj uniji. I tako nekih proizvoda koje smo doneli da vide šta je to i šta rade naše komšije, naši prijatelji s kojima stvarno živimo u skladu u Vojvodini. A koliko se crnogorska kuhinja očuvala u Vojvodini? Jeste, očuvala se, verujte mi, sad to se prenosi s kolena na koleno i gde su mešoviti brakovi, to je isto, svako, pazite, ukusi dobre hrane nemaju granicu. Jel' tako? Kao što i kultura nema granice. Kultura ne može da ima granice. Šta će nam onda ako ćemo se samo zatvoriti u svoj tor i tu je držati. Znači, kultura je ta koja probija granice, koja nas veže s ljudima i koja nas predstavlja drugima i koja nas čini boljim ljudima. Tako da je i prilika i ovaj film o stvarno Ratku da malo ispriča o svemu tome i imat ćemo mi još 3-4 filma uopšte o našoj identitetu. To je serija filmića o identitetu crnogorskom. To će slijediti, je li tako? Da, hoćemo, napravit ćemo tako nam izgleda projekat koji uopšte govori o našem identitetu i tu iz raznih uglova. Od slikara, pisaca, čak smo govorili o tome i sa profesorima, profesor Čedomir Čupić, profesor Ratko Božović su govorili o tome u tim filmovima. Onda ljudi čak koji nisu Crnogorci, ali koji su tamo kod nas Vojvođani, Radosavljević, profesor. S nama je profesor doktor Goran Kaluđerović koji je isto ovdje s nama u posjeti.
On često i piše i ima, izlaže svoje pisanu reč svoju. Ali tu su i pisci koji su iz Crne Gore, pa i s njima ćemo napravili smo razgovore. Jer to je u stvari uloga, ono čime bi trebao naš nacionalni savjet da se bori. Aktualni su podaci popisa koji su kod nas. Ispalo da je samo 20.000 Crnogoraca živi u Srbiji, odnosno živi mnogo više, ali su izjasnili kao Crnogorci. Je li ranije bilo više? Pre samo 10 godina je bilo 40.000, a ranije 100 i nešto hiljada. Znači, 4 puta je pravo broj Crnogoraca za 20 godina. To nešto govori. Znači, ta asimilacija nije baš... Asimilovali su se i ostale grupe, kao i svuda u svetu. Ali tako da za 10 godina duplo manje bude, za narednih 10 godina opet duplo manje da bude, to nije jednostavno normalno. Taj popis je ostavio traga. Ono što je interesantno, smo mi 2 godine radili istraživanje stavovi građana Srbije prema Crnogorcima i Crnoj Gori i to smo iznosili. Ti su stavovi bili katastrofalni. Sad šta je to priča? To je priča koja je dnevna propaganda. Šta učini dnevna propaganda odnosima i kako to utiče na odnose i na pitanje crnogorske nacionalne zajednice. Kod nas je aktualna tema od 16.000 botova koji su postojali stranačkih, koje je sad ukinuo, izašli su u javnost, da imate, na primjer, 16.000 ljudi koji svakodnevno imaju zadatke kako. Mi smo merili, imali smo monitoring medija i onda smo pratili, na primjer, reč Crnogorac, crnogorski jezik. Vi tačno vidite u nekim periodima kada imate odjednom 20.000 negativnih ponavljanja u roku jednog dana. Koliko je pozitivnih ponavljanja? Ti botovi ne rade pozitivne. Znači, oni rade pozitivnu promociju svoje politike koja je kakva je nakaradna, a imate uglavnom negativne. Ako nas je na TV-u aktuelna, koji su par njih je sad trenutno imali su svoje iskaze, imali su svoje, osjećali su krivnju i trenutno su pred TV-om govorili šta su oni morali sve da rade i na koji način, kako da vređaju ljudi, koliko to. A urađeno je paralelno istraživanje psihologa da vide, na primjer, 5 miliona negativnih komentara, kakav je to zatrovan prostor interneta. U ovom slučaju je bilo uglavnom politički, protiv političkih protivnika, ali ti isti botovi mi smo ukapirali su radili... I utiče li sve to na odnos? Kako da ne? Ljudi se boje, ljudi sad misle pa to je negativno, šta vidite, pa nemoj da pričaš, pa ćuti, pa vidi radiš ti u državnoj ustanovi. Ja moram da kažem, ja nemam nikakav problem u zemlji Srbiji. I to moraju ljudi da znaju. Mi smo građani Srbije, zašto bi imao problem? Ja ne radim. I ne može meni neko da nametne da sam ja Crnogorac na nekom antisrpstvu. Sačuvaj Bože. Pa moja zemlja je Srbija. Pa to je moje. Mi nemamo bližih. Ja osjećam to kao isto, kako ja kažem, kao svoje. I ne može meni neko kaže sa Crnogorac zato što sam antisrbi. Sačuvaj Bože. Sačuvaj Bože. Znači, to ne dozvoljavam da mi iko kaže, da mi iko nametne to. Znači, to je ta neka koja vam govori. Onda se ljudi boje, plaše po razgovoru. Pa u popisu stanovništva je bilo, pa nemoj, znaš, pa kako. Pa, zato što to nemate, znači ne reagujete kad neki u javnoj reči kaže to, a ne reagujete kad je propaganda jaka. Znači, neko mora da reaguje tu da kaže. Mora neko da govori. Tu su mi koji su, pogotovo nosioci javnih politika, moraju da kažu. I onda, naravno, to ima uticaj da se reflektuje ta propaganda na neke rezultate, na primjer, popisa. Da neki ljudi boje se, ne znam, kad ministar kaže, pa joj, nemojte to, pa nemojte. To je vrlo, ali to nije u duhu našeg naroda, to isto tako treba da znamo. Imate jednu drugu stvar koja je duža i ozbiljnija asimilacija i to je ozbiljnija poteranje i negiranje. To tako nije javno, ali to je, ja bih ga nazvao perfidno. To rade jedna ozbiljnije grupe, a to je menjanje i krađe identiteta i istorije. Ako vi kažete u udžbeniku sada moja deca u udžbenicima, 7. i 8. razred kada uče da je Duklja srpska država, da su Bodan i Mihajlo srpski kraljevi. Znači, to u mojim udžbenicima nije pisalo. To nije u udžbenicima nikad nigde pisalo. To sad piše, na primjer, u udžbenicima u Srbiji. Imate problem što to nije pisali savremenici, istoričari, vizantijski, nemački, ruski, koji god hoćete. Niti su se ti ljudi nazivali Srbima. Znači, pazite kad tako idete. Da ne kažem pitanja koja su tek delikatnija, osjetljivija, to su pitanja crkve. I vi ćete se protiv svega toga boriti, je li tako? Pa mi, kako kažem, boriti se protiv svega. Mi na pravi način želimo da promovišemo, mi želimo jednom dobrom, prvo u nekom dobrom maniru, tako bih rekao, šireći pozitivnu energiju, šireći
kako ja kažem, ljubav na najbolji mogući način. Pokušati da izgradimo i da se slušamo. Ono što je problem, mi dolazimo iz društva koje nema dijalog. Mi trenutno nemamo, sad neko će mi reći ti tamo odeš kritikuješ svoju državu, ne kritikujem državu, ja govorim trenutno stanje, to je dijagnoza, mi nemamo dijalog. Mi nemamo dijalog u kome može da se razgovara i da kaže Mihajlo misli ovo, Penja misli ovo, pa ajmo sad da pričamo o tome. To nemate na medijima, mi imamo zatvorene apsolutno medije i te jedna, dve televizije koje su čak prema Crnoj Gori, te su zatvorene. Vi nemate da pričate bilo kome. Tamo gde glavni dijalog se vodi, tu nemate dijalog, a to je Skupština Srbije. Znači, tamo ne postoji uopšte dijalog, već se ljudi koji se drugačije razmišljaju nazivaju da su protivnice države, da su izdajnici, da su, ne znam, najgori mogući, ne dozvoljaju, nemaju priliku da pričaju, nemaju priliku 1 sekund, 1 minut negde da gostuju da pričaju. E sad, zamislite kod ovo, tek ova tema gde je njima na kom nivou. Ono što nas boli da niko sa strane Crnogoraca, crnogorski nacionalno, nije imao priliku nikada da priča, ni na jednoj medijskoj u Srbiji. To moramo znati. Ja sam sad neki dan razmišljao posjeta kad je bila predsjednika Milatovića. Prisustvovali smo i bili smo na koktelu, ja sam bio pozvan na koktelu kod predsjednika Milatovića i pričali smo, imali smo priliku i da razgovaramo tamo. Ali, na primjer, u medijima, kako je propraćeno medijima? Ajde ovim koji su režimski i prva jedina dva koja nisu režimska, to su N1 i Nova S, oni su imali neke sagovornike, stručne konsultante koji u svom izlaganju kaže da ne postoji crnogorska nacija. Sad zamislite, znači nemate na toj televiziji neko ko kaže da postoji, sad zamislite šta, pa čekajte, prvo to je društvena tvorevina, ako ćete sve u pravu, pa na kraju ko nas dvojica kažemo da je da smo jedne nacije, da pripadamo, ja to prosto ne mogu da verujem. Znači, ne postoji nikog čak, a da vam ne kažem politički u sistemu, da je neko bilo kad, da li je iko ikada čuo u Srbiji, da ih pitate taj zakon o slobodi veroispovesti koji je izazvao toliko bure. Vi nikada niste imali priliku da kažete neko ko je donao taj zakon da u Srbiji objasni, pa da kaže dobar dan, pustite nas da objasnimo kakav smo mi zakon doneli. Mi ne želimo da ugrožavamo Srbe. Znači, to je prilika bila. Nikad niko nije to imao priliku da kaže. A da ne kažemo politici, neko ko je nacionalni Crnogorac u smislu iz Crne Gore, koji zastupa neku drugu politiku, da kaže da se pojavi. Vi imate ovde lidere koji... Ali ne ćemo politiku ići. Dobro, dosta je tih političkih problema i dalje. Ona baš nam stvara, u stvari, te tenzije. Mi treba da se sklonimo. Mi moramo biti jači od svega toga. Znači, mi moramo prevazići tu te političke podeli, te propagandu tu koja stvara i zašto? Zato što neki žive od toga. Da. Vi ćete svakako, ja sam siguran, uživati u ova 2 dana ovdje boraveći, eto, kao što kažete, u vašoj drugoj kući, da tako možemo da tako matičnoj kući, i uživati u prelijepim predjelima Skadarskog jezera i prodiskutovati naravno o ovim važnim temama posvećenim borcima za slobodu Crne Gore i hvala vam što ste bili naši gosti ovog jutra. Hvala vam puno što ste nam omogućili, što smo imali priliku uopšte da se obratimo i još jednom srećan praznik. Hvala puno.